Halo teman-teman, saat ini kami berada di Tokonan Takdo. Dalam edaran ada penerimaan tamu almarhum Ruben Siang Patibi. Di DKA Rante Kalua di Seno-Seno Tandung Kalobaran. Inang senga iya kenang pangluluas sangka inang lain kenang tendeng seleng sireten. Masiri mata ning kita di kamalung buara. Anda tiumba abayang atarapang adolong waling dini kaluan. Gunawan tasakena pada di Sangkaropi akan natong asarawa gunawan payusien leena dodo sangkala makna todi po simbolong manigi todi po lokol loe rara iya to melo haraganna ia rinta abantarisan makaraena belua kena elon lokonna tungga atedong susu lokom bali dabulan tento kalu kudi rapat pai loda dinna pasti loan dia garanana inang senga ia rara inang lain ia bulawan si pangalola lamba si baru barana daya antara pangana badang adi dan Sangkaropi mana kaya melau nisa turun niya maaban tala-tala melau iya si sola tondong na turun niya si sola lembana dari sambu kate wajini umpu kate mario Andar ratu sang keederan maariu sang tiumbaran umpon noi rante kalua unisi tandung sea-sea inang senga ia gayang inang lain ia kenang sarapang tena doluan ia tandung tuo langan nasaladan ia pali susi renden si saladang kong bakalete tandugo tuo langan anan tanda-tandana karua bali sunnah mano kaya melau ina iya pina melau kena doluan nia tandugo tuo langan kena saladang pia bali susi renden susi atema allo totemo temmo te kulla atau marasan itong piting doi itong konang layu tong pangimpi isunan pak kalanduan lan liliina pada adi dan Sangkaropi tondo ko senga ada inna kumila akalle kallean tong kana senga ada dinna lan liliina lepongan bulan lain-lain ponggong garaganna lan tarik tikuran danna tanah matarik kallo ia pada melau aluna ia pada loson bemalina kena tadi pangalon nia kada nenek kena tadi pa apalun pun nia di sarah todolona si panglola lamba anggen na to manarang umpo kada nenek ke pande umpo di sarah todolo ia tolong minna gamaranna tani enuan sa ada gamaranna mana rangnya pamindakan pandai ia bagulinan tigindan niya kalandona sangka ketungan niya kabar real luan susia tema algoto demo ia to kulla to marasan apa metindo na duka jollo na nila mangimpi na aduka to kulla apura di boko si tamu na aduka ia tadi po gandang daripada di Sangkaropi tadi po tandilo namay urun na salu kalua tong
petindoi kabutuan na kalim buang aboba inang sengna ia darinna inang lain dia bombong garagatna ia maluang batingna ia to masindung karangan pa inawanna pada melawaluna pada losot pemalinna si panglola lambak lembu tamateba pamaningina rante kadua tutun koli harap tamate tanggung kalau harap umpo bayu sielena umpo dodo sangkala mala mak nisa-nisanna kali kombong kalau bona dawallo samo doni daw sambak nabak nami tona lolak koni binten tasak tona talonton koni sulo padang la susi nasar rakaya la sama lele raka duka kita ngia mengangkan atau tua kan nenek di nenek kita ngia mengangkan apa adua mayang todolo di todolo anak korang lontong peniran teka luak anak binti saungan koni tanggung kalau daran mengkara apa koni tamate bakba manikina rante kalua timin koli rara koni tamate tanggung kalau daran si panglola lamba si baru barana gaya ngadarapang ati yumba damay badang di balusu kuwetang kay sarika duka di gente iya toman tatallu penting narana padang adi balusu taluk turiya kena nenek mangan nasangka lolo sumanikan daw renak buang balusu di yumba damay badang adi balusu siya yo kalamba lendo tamate bakba manikina rante kalua tutun koli rara koni tamate tanggung kalon haram rampong rante kalua tutun nonisi tanggung sia-sia si panglola lambak koni si baru barana anggan nato tiumba lok may padang di me bali baka dollo gropi bulan lok may padang di me gendek tuna turiyakna baka tiumba adu kaya anggen na tondo kadiong merante na padang di lulu liliin padang adi palopo tumpo urusan ulamasi umpo kollo odelu umbone iumba jong may padang adi lulu padang natarana kato di poda tumuane liliin obu padang adi lulu kuna turiyak na siya yung kalampak koni si baru barana iumba lamay padang adi limbo anggen na tong petidoy tong ponang layo lan liliin annam buang na hitung benanian lampadang adi talion tuna turiyak na siya yung kalampak si baru barana iumba iya pantarisan makaraing na pantaranakan na padang di mangkasa pangluluan na padang di bambana goa iya mo padang na naidendan to di poda tumuane di gente to untulaka doke mataran tontun pulilana kila tonna ma alalong mata mabusa tonna ma kasia-sia songko palo siya yung kalamba si baru barana tiumba jomay padang di Papua pakadol goloti bulan jomay padang di bumi Jendrawasi keneng kara apa koni tamate rante kalua tutun koli rara koni tamate tangdong kalonaran mining kara apa rokko bete balaran nampak kami bintim diong rantian tuyu inde inan dipa madatu ite sisik siduana jome toma kapunan nao kai sukat toma taka sisarena ampulepang nanai kumararaka rantian tuyu anna tiumpa to na rombe lulong mario rio lako makalimahna to na sarombon pa adi na rosoina iyo dikan sisa diri sebu di bawah pakasi kalampa sampa paraya di pamaluangan lambinangan ki gori lempang tika liring membu atasa kalaboton ronto matang-tang na mairi tikwa surongan na sepu anak na lempang kaduan sappa maseto lolo bilang barang bolu tangga mario ladi sorong lako timban tingayo may kami ladi bainan kandang dalang lako tondong tumatangni diong tanong si sangkong sunarangka asita doan apa kamu pebarang yang manitangan na apa kamu kebiringi maniran dan rantian tuyu nakalima na teni kalong gorangka tanong temarangnya mani bompong bulan tangan apa susi kaya kenalambing kia hamara mata buda tang dilambina baka manimpa tang di karatuna tang lata tiro ri kalago tang ta pari tama tang mario rio talambi maka rorong utara tui belan na pa de moduka ite gayang min bokong moduka ite dao sarapang male moda tambay buang na naong ito palundungan male de patangi min bokong melang langan nara apalagi patum pariduka ladi buang tiap hari inang buang ia mak kadang isa
maapautang salah-salah dendra kaya tang lana kompong senga tang lana padadi ladi tulang rekaya langi ladi mana nairaka kena papatrilenki kena sanda simisaki oh betul. Limong kalua duka tasikku bone-bone ada antara nakena masjid Baitul Mahmur Pantara nakena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama kalimat na jumba jomai pada ngadi rebon bakadol longolonti bulan jomai jema masjid Baitul Mahmur pasar rebon. Pokoyo gelana ladi rundunan pulau ada demi palakayan lai patete malang sangka lantai lilik napa nang di talabunan pula kedua lapa manda ki sulek kararaka lantai karapua poyo. Selamat siang. Ini yang langsung langsung mengudara. Kedua. Bersama dengan Pak Kajari, Ya. beliau adalah punya rasa kekeluargaan yang luar biasa, masih menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Kajari, anak Toraja, semoga selalu sukses ke depan. Tuhan memberkati. Dan bahkan akan berlanjut. Lanjutkan. Ya. Oke. Jadi, maju Papua kita, sangat boleh. Penting action. Yang penting action selalu. Oke bos. Yang kemarin lainnya. Orang Pokoyo bagan jalan nah. Oh ya dari tadi si